Bangladesh masa ama logi wangmada jiribamda voter pansilambata natana Manipuri nupi ani amagasu lawduna layramlay. Bangladesh masa ama aingi wangmada Manipurda voter chalambagidamak jiribamge Mulargaon Muslim village da layba Lily Begum mapuroyba laykidraba Tomis Udin kaubi nupi amana marilenaba DC amade District Election Officer Jiribamda aiba warol thaduna complain tawkhre complain adugi matungina Jiribamda lariba Bangladesh macha adugi maming MD Hassan Laskar apokpa MD Hakimiya Bangladesh ke Sitong District khungangdagi ni hairi mahak ain gi wangmada hauji Jiribamge Mulargaonda ain kaina laisillay mahakna Manipuri nupi Anura Begum apokpa MD Lotibur Rahman amasung apokpi Azibun Nesa kaubi nupi amaga kumja 2010 da luhongduna laisillay Bangladeshi Hassan Laskarna Jiribamda MD Lotibur Rahman na Ahmedabad Jiribamda Saidang pampiraga mahaki masanupi Anura Begum pisinduna magi masanupi Sarga Logi wangmada apokpa MD Ratipur Rahman ge mingda mapa saduna 40 SC electoral Jiribamda voter pansilamlay hojikna hariba Lotipur gi masanupi Anura Begum khainaraga MD Moinul Haq Mulargaon Jiribamda laibagi masanupi Sulokhi Begum bu luhonglaga yum panduna logi wangmada Jiribamda lairi Hasan asi hojik Jiribamge 40 SC da satnaba yaba document amata yaudana 40 SC Jiribamge citizen sarga lairi mahaki voter number na BPT 00027615 ni house number na 19 Mulargaon Jiribam Manipur da panduna layramlay Jiribam district ki mari lainaba authority singi mafamda wakat pa laikray ngasi numit 15 suraba phawbada positive response amata lakte masigi matangda mari lainaba authority na ahenba mijeng sangbi yuhaina yumbu Lily Begum na thadorokpa cherola mana hairi chatliba thasigi manungda Manipur gi mipum khudingmak vaccine kapthokpa ngamlaba yai chief minister Manipur lengak na paikhatpa mass vaccination program gi manungsan na mantri pukri gi lamlongai da pangthokliba covid vaccination center da ngasi Manipur gi chief minister N Biren na chatuna yengshin khrei yengshin khongchat aduga mari lena na CM na hai vaccine gi matangda hana miyam da lairamba wakhal adusu haujikti leitrei Hanadi kanagumba singna vaccine asi thajade haiduna criticize tawrambane loinana nongmada miyoi lising mari manga khak vaccine kaplambane adubu hojikti nongmada miyoi lising kungi mathakta vaccine kapa ngamlay masigi mawong asida satpa ngamlabade lakadoriba tha amarom natraga tha amaga makhairom asida Manipur gi mipum khudingmak vaccine kapa loiba ngamgani thajai masida miyamna mateng pangbiduna Nongmada lising kuntragi mathakta kapa ngamnaba hotnaminaduna tha amarom asida vaccine kapa ngamba loinaba hotnaminasi vaccine natana covid laisathagi kananaba atopa lambi amata leite Manipur da sumiyoi lakh 8 ki mathakta covid vaccine kapthokre hawjik phawba chada kuntraga manga hena vaccine kapthokpa ngamkhre hawjik Manipur da hidaki awatpa leite singtam animagta mai pakna hidaka pagi thabak chathari Loinana ngasisu center dagi vaccine dose lising humbudraga manga amaga suthunglare mahak na hai kendra da ladiba MLA sing yauna party asigi karmi singna achawa thodang lawduna mass vaccination gi thabak mai pakna chathare congress ke ladiba MLA singnasu mass vaccination asida saruk yabina bahaija khrai vaccination amadi miyoi bagi punsigi oibada politics tawna de vaccination campaign asida aikhoi khudingmak Saruk yabina bahaiduna lengak nasu mamangda apil tawduna lakle hawjikti politics ta changadaba natte aikhoi punna chatminagadaba matamne laisat asi thengnana bahaiduna lengak nasu laukhatpa yaba thaurang laukhatlei state asida oxygen plant sing lingkhatpa loidei hawjikti oxygen marang kaina leirei covid phamung marang kaina leirei laukhatpa yaba thabak sing laukhatle haiki Sakti paina ba khanaraga tokre hairiba Congress Party pause pabidabra BJP handak BJP ki national leader sing lakpagi matangda party asina hanana pause sing da phongdok sakhrabane adubu Congress na BJP ki national leader sing laklaga covid na ngamkhai leitana waraba matam sida
मियाम की अवाब कोकनबा खनबगी महुत्ता बीजेपी की मिखल माई पाकनबा शक्ति पाइनबगी खनरगा तोखरे हाइरिबदु कांग्रेस पार्टी असी पाउसेगा अमत्ता पाबी हौदरबरा हाइना बीजेपी ना हंगकले बीजेपी वंगांगलोय CH बिजोय के युमदा पांथोकपा पाउगी मिफम अमदा बिजोय ना हाई कांग्रेस असी लमदम असिगी मियामदा ओइदबा पादबा नमथाक तौबगी गेम अमा कन्ना सानरे बीजेपी के नेशनल लीडर सिंह लाकलंबा दुदा मणिपुर की मियाम की करी अमता खंदे बोट कानबा मखोई की वाफम खनरगा हनख्रे हाइना चार्ज तौरकले मसिगा लोइनना लुसिंगबा सिंह अदुना सेवा ही संगठन के मतंग अमदे माना माना ngamjaba thabak tauba miyam gi mateng pangba sing adu kaya yamna tawrabage haiduna su yangsinba lakpane adugumba lusingba sing aduna miyam gi yaifnaba kaya tawba laklibani haiba sengdokhraba maktada hut laithoklaga BJP de miyam gi yaifnaba tawba khanbana te mikhal mai paknaba khanaba lakpani haiba si miyam da sanaba ona tainaba thabakne congress na ngangba matamda makhoina nganglibadu manipur miyam gi laitalairabage असेंब खोलाउनी हाइना मसाना मसाबु लौजै मसी तौबिगनु मखोइना लाउरिबसी मियाम की खोलाउनी हाइरिबसी लेबाक असिगी स्टेट खुदिंगमक्ता यादे हाइबसिसु काउबिगनु मापान के बीजेपी के लुसिंगबा सिंगना लाक्लिबा दु कोविड के पॉलिसीदा स्टेट लेंगा के असोइबा लेबदगे यंगसिनबा लाक्लिबनी हाइबदु पुमलान लाले मखोइना लाक्लिबा दु स्टेट असिदा कोविड हंथरक्त्रिबा असि कदाइदा करिदा सोइरिबनो हाइबदु यंगसिनबा लाकपने अदुगा कांग्रेसना मणिपुर मियामना बीजेपी दा आशा अमत थंबिरुनु हाइरे कांग्रेसना मणिपुर दा कुइना शक्ति पाइबा ngamdribasi मियामना मखोइदा आशा थमदबगी नि हाइबसी खंगद्रबा माले बीजेपी दी हौजिक मियामना आशा चाउना लैरिबा पार्टी नि हाइरे महाकना मखाताना हाइ कांग्रेसना कोविड पेंडेमिक मनुंग असिदा मियामगे अयोबी थादुना मतेंग पांगलिबा कया असिदा थागतले तविगुंबसुंग बीजेपी गे दे MLA नत्रबसु लैरिबा कार्यकर्ता सिंगना माना माना लैरिबा मफम सिंगदा सेवा ही संगठा की मखादा कोविड वारियर सिंगदा मतेंग पांगबा अमदे मियामदा मतेंग पांगबा हाइबसी पार्टी असिगी ओइनादे मसादा याउजदुना लैरबा थबकने मसिगी मतंगदा अखोइना पाउसेदा उटनबा तौदे अखोइगी तौफम थोकपा इथौनी खलगा तौदुना लागले तौसु तौखिगने अमरोमदा कांग्रेस से ममाय अनि लोंगबगे खुदमसी अदुमक उटले मसी मखोइगे नेचर यावरबा अमने पाग हेक होंदोकपा ngamlaroi मणिपुर दा पेट्रोल ममल हेंगटपगी मतंगदा कांग्रेस ना मणिपुर लेंगाकना वैल्यू एडेड टैक्स वेट असी हंथबा यादबरा हाइना तोइना हंगले मसीदा हाइनिंग लिबदे कांग्रेस ना पानबा पंजाब राजस्थान चिंगबा स्टेट सिंगदा मणिपुर गे स्टेट सिंग अदुगा पेट्रोल गे ममल असी इखेन खेनदे अदुगा कांग्रेस ना पालिबा स्टेट सिंग अदुदना वैल्यू एडेड टैक्स वेट हंथबगी वाफम खनद्रिबसिना करिगिनो हाइना हंगलदुना मासिना ताकपदे कांग्रेस असे अनि चाबे अनि लोंबी पार्टी नि हाइबसी मासिना अदुम ताकसदे मासिगी अतोप खुदम अमा हाइबा तारबदे मणिपुर गे CM बिरेन अमसुंग PM मोदी ना हाइखिबा ngang wa ngak pangamde taude haina कांग्रेस ना पंगलाउदा लाउरिबसिने बीजेपी की लुसिंगबा सिंगना ngang तौगनी हाइखिबा दुदे सुंगसोइ सोइदना तौरगदबने अदुबु मतंग मतमना यादबगे पनबगी वाने मसिना ताकपदे तंजा चारिंगै nganghorage chaihorage हाइबने अदुगुम्बा खंगलबा थबक्तुबु पल्लगा nganगदुना बीजेपी डबल स्टैंडर्ड ओय हाइरिबसिदे कांग्रेस डबल स्टैंडर्ड की वाहन थोक सेंगना खंगलमद्रे ताकपनी हाइरदुना हिरम असिगी मतंगदा बिजोइना संदोकना ताखि लोइनना कांग्रेसना यामना रेस्पोंसिबल ओइबा पार्टी अमा ओइना डबल स्टैंडर्ड ओइबा असी मतंग तोकपिरो मियाम फजना चाखुरहनसे अदु नत्रबदे लमदम असिगी मियाम कनाना ngangbा वा लौदोइनो खनबदा मकोक ngauनरनी हाइनसु महाकना मखा ताना फोंदोखे मणिपुर स्टेट कोविड-19 के अपडेट हौकिबा पुंग 23 की मनुंगदा मियोय चानिपान हुमपुहुमदोय पॉजिटिव ओइखि तरागा मरीना लेखिद्रे चामगागा मौद्रागा निथोइना डिस्चार्ज तौखे हौजिक एक्टिव केस 13,930 लेरे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मपोक कुमोन पांगथोखरे एलिवेटेड हाईवे अमदि इम्फाल मोइरांग लंबी के प्रोजेक्ट पाइखननबा लुपा करोड़ 5,000 रिजर्व तौरे हाइना चीफ मिनिस्टर न फोंदोखरे लमकोइबसिंगना क्रिक इनरिबा मनाली के ममीसिंग वायरल ओइख्रे मियामना अहुम सुबो वेब के वार्निंग पिनरकले मनाली के मॉल रोड ता लमकोइबसिंगना
क्रिक क्रिक इनबा मखै चलिबा ममीसिंगना सोशल मीडियादा वाई चाइख्रे मसी यामना सेक्शन निंगाइने अहुम सुबा कोविड-19 की वेब के थौरांग तौबमकनी हाइना ट्विटर दा इनरकपा यावरकले असुम अखोइना तौबा तारबदि हॉस्पिटल दा फमुंग फंगनदबगे तांकक अमुक सोइदना लाकलगनी हाइना ट्विटर सिजनरिबा अमनसु इरखरे अहुम सुबा वेब असि मियामना थोगनदोइने लैंगांगना नते हाइना अतोपा अमना मुक इरकले मनालीगी मी कुंगना मियाम तिनबा लंबेल चटपसे पामदबगी वाफम कया फोंदोकनरकपा लेप्त्रे मियोई कुनगनिपान यावखिबा रशियन एयरप्लेन सीदा काइख्रे अरोइबदा ताबिरिबा पुमनमकपु थागतजरे।